ngai tu du dop mi nu le pa u le naw pol chin in fun nan kut kan lau kai tunia chun American President Donald Trump President dingi Thutiam kamnak alak nak Thuhla program an mandan pol le thil thleng mi pol Cipciar dawin kanun rel ding camera le mic kanai thei lawi camera ṭhat sala chu react ro ri i video irun to kadu zatnan katlin ri lawi netai thilri tla kan nei kim deuh le video thon mel lang ro rin run react tho katum ding ho kho American President somli le pasari nak lom lu nak le Thutiam kamlak nak program chu December nikul nia Washington DC an mangi nitlak nak lami December nikul sun chu kania chun zan arak kim zawi Myanmar le Asia ranga chun Mizan thil thenga changpei chu public inauguration anti thewi mipi mai Thutiam kamlak nak President lom lu nak lak lu nak asi rilok khachuni kuma kan thei vekin anak riloi an tling zau vote zong chun jiang ti khalin President ding achar chia an sinan hi lom lu nak le lak lu nak service lo le ceremony an man hlan song chu presidency asilo le an presidency nak kha anung lavasi tuitum Washington DC President lak lu nak silo le Thutiam kamlak nak hi outdoor hi ti in leng tual ro ni man tum an raksinan ceremony an manding ni adua khan tingai nak lawan ti ni khwalam mithiam polin adai tuk ding ni khwa achian tuk anti in sungi mangsal ding an chutika parliament in pi sungi capital antimi room kan ti ding sa hall a khan an mang dei hall sung vek avasi tika du vek in mi an tlem lawi apoizet hiti ni khwa ruangi in sungi an man hi avoi khatnak asilo tuituma khwalan American santhon thua arak dai thong khat zakwa somriat pangakum January ni kulhuan khat President Ronald Reagan ni Thutiam kamlak ding tum khala hi vekin ni khwa ruanga in sunga anak thon thuthida si chun ceremony an mandan kan rel lu ngai hlana kan thumhai hruaya pu Donald Trump thon anton te bangomi American President pakhat chu tam khat arak tlingi chun atam le a atla I tam khat kana watling sal mi pakhat arak umvei American President kulhluan ni nak le kulhluan li nak arak tling tu Grover Clement kharaksi President Grover Clement ka March nil hai riat thong khat zariat somthum pasari iswak si June ni kulhluan li thong khat zakwa le pariat kuma mwala liam thong khat zariat somriat pangai sin riat kwa tiang tam khat nak araksi atam neta tuan mi chu thong khat zariat som ko pathumin kwa sari kum tiang arak tuan si ani kha American ramsung ral boy kan te chu civil war nui Democratic Party si President rungtling mai sabik asi tuitum US President assembly le pasari nak Thutiam kamlak service an mandan hi arau pi in Christian mi ranga pheichun thilsung loi zat min sin tlak zat asi social media kandung naite Florida kangmai bawrok vela khan USE lemchang thiam pol le artist pol milar pol tudan chu atladaw tu ki churanga pathian khremna antong city vek dem nak mo lo khale khreman tong city pu na khatam pi asinan President in pi sungi chanan mandan ve thung chu athrau mi ngai si US tiral kap anti navy band pol khan glory glory hallelujah kan thei thoding khai la kha anrun rem dup dawi anrung luti multhi athau ter swar sau thei si ral kap lam hoizet him hlapi asi Christian hlapupi sungta anrun saki arau pi ngai American President laklu naka chun kan thei cheu vekin Christian Bible pai rauria kut suangin asilo le Christian Bible para thumo in Thutiam kamnak anla theu khasi tuituma hin President Trump Thutiam kamlak nak tuma hin Roman Catholic Cardinal Timothy Dowlan le Reverend Franklin Grahamin thlacham nak ur sun zetin anman piti pathian neni hlan nak hi arau pi ngai si US ramachun pathian tharaun huna chaunon lo atla daw thu kan tira rawlaya zo so President lomlu na ke rampi program rawri pathian thu thoi thlacham nak thoi pathian Bible thiang hlim par rawri thumo Thutiam kamnak la chu jiang ram so America rawri pante US aropit nakal himi si tuitumi thloswa thlacham nak nei saktu Cardinal Timothy Dowlan kha kan rel mai dingi ani hi New York tuan lai si Cardinal Timothy Dowlan hi Pope Benedict leiruk nakin thong ni la pakwa kumi riak thi arak lom lu mi si
Protestant จ้องตักจุนรัก ordain มีกันติไปจูจน President และ American ปีครั้งนี้ถ้าจำสักตัวดังประคัดปาสตาค่ะ Reverend Franklin Graham สิอันนี้กันไทยลาร์Billy Graham ฟ้าป่าสิ Reverend William Franklin Graham 3อันที่เดาเคร์เทวีท้องก็จะกว่าสมงาปัตนิจุลัยนิไลลีอิสวกสิอนุจู Ruth Graham สิ American Evangelist และ Missionary มินทั้งจัดสิ Christian Revival Tour อันที่ปัจจัยทุสิมินทุทางทับพวงอินมุนตินรักลงรักวักเทวสิจน politics ลำขละคอมเมนต์รักเปเทวตัวสิฮี politics สิปัจจัยทุทอนอันน้อยนี่เอาเราตีรวดเมียสิเราอันน้อยนี่เอาตุกปัจจัยทุปาริคำบุญสอนดิ่งสิตีรวดตัวสิอาป้า Billy Graham เบกเท่าทนปัจจัยนี้มิมันจัดสิอาป้ามินจอยน์ Billy Graham Evangelistic Association อันที่จุดต่อกับ President และ CEO ตัวนั้นเราไล่สิจน Samaritan's Purse อันที่ International Evangelical Christian Humanitarian Aid Organization อันที่ Christian ตลมง่ายมีบอมตู้ปอลคอมสิ Samaritan's Purse ที่จุด Purse ที่จุดไปสบอมที่นักสิ Samari มีท้ายไปสบอมที่มีปอลคอมมีเฮาตู้ขลัสิท่องขจักว่าสมสริปลียขันคริสเตียนปุ่มลูมินอลูติท่องขจักว่าสมเรียดปัตนิกุมาอันออร์เดนสิ Reverend Franklin Graham ฮี Speaker ปัทยันทุสิมตุลงศิลวินปัทยันทุลำจางานเท่าตัวสิ Politics ละมาปูตินตุยรัสเซีย President ปูตินเคอันนี้มูดานจุนสันทริซีซาร์วาร์สันทารสีเอติ Reverend Franklin Graham in Thutiam service at Thutiam nak hi aropi zeti Ngaithiam tokin karun let kay theology lam zirmi le thaimi ka silaw tika atong kampol hi akhun khan si kati swal nak le afam kim law nak umle comment atla inun sim thei ramula thoswa Thutiam nak anei hlana thumhai roi real ta si athumhai roi avekin karun rel kay Mr. President aliam chia kumli sung kha thim kho jing vek an sidingi sepi ruwa tuarin na tuar cho chawding ti chu ka fiang tok kau vun zau nik lo pathian thil ti hi amin kan thang thatin sun loi nak kan pe si ati mi pi zan beng dur dawi awun ngai chang lok chuisin thla kan champai ati thla cham thok a thla cham thu sam chu hi vekin si kan pa le kan pathian boy pa apathiani anei tu mi phun chu mi phun thlosuak an si tia nangchun narak ti zau prophet Daniel thlacham bangin pathian min chu chatuan tiang sungloi sin se phim nak le cha nak chu amai ta an si ani chun tikchu chan rikhya pol athleng oteri siang parang pol a hlon tha in siang parang ziang mozat a khai sang phone mi phim ne na thei phim nak apei theiih nak nei pol chu phim nakin avur kan pa kan pathian tuisuna hin President Donald J Trump in office Thutiam kamnak ala sal hi boy pa kan pathian na ne ni lung oi thu lo sim dingin kan ra suak khom asi hi kapa adawral polin Donald Trump chu achem chu chaw asi ti an rualaya nang ma longin anun nak na hum him sakin nakut sakin cha nak le hu ham thon na khai sang asi President Trump ranga tha kan cham chatlawin run kil vengo hum him khamo lamjin khi mu khamo van chung na siang parhang tau khamisin na phim nak run pe khamo ama fe tlangi kan ram le mi phun thosua kan si theinak dinga ama hi thwa run swa khamo tia tha kan cham anupi miliana khal thosua in run hum him khamo tia kan lo dil hi rampi long simai lawin leilung pumpia moinak buhlum nak le zangfa nak alang te ruangah na hena lung oi thu kan lo sim Vice President Hilton JD Vance a in sang nu usha le an fanaw por thang khala lung oi thu kan lo sim dawok lai aronin Moses ban arak khir sak bang khan President Trump kianga dingin akaiza kilveng tu tha jang siram se Prophet Samuelin amipi nena nan pu pa pol Egypt ramisi hruai suak tu chu boy pa si churuanga nan umnak chiara dingula nan ma le nan pu pa pol rundinga boy pai mang bangza thil atuami pol kalau simding ati bangin kapa
hi chan hi kan rampi pari thil ropi in to sak mi pol chingkeng dingi kan din het nak chan asi ti kan thei kapa na hum him nak na that nak ruangah kan lunga oi zalin nak in pek mi kan che na si hi kan mit hi nang ma fu o sela kan thin lung khal na o in lu khat se ti hi kan chingkeng ring asi nang kan lo dung tu na chun America hi aropi sal thaida loading ti kan thei fiang na bom nak kan lo di la si chu hwa chu siang parhang poli siang parhang lal mo i lal na fapa in rundam tu le tlen tu Jesu Christ minin tha kan chamasi amen Reverend Franklin Graham i thacham hi nuk achiapin ngai athat chur chau tiulo President Donald J. Trump acceptance speech anti alung oi thu sim nak hi atoi na kirun rel ka zuam dingi amai sabika American mi pol khanga sui chan chu tu chaisin athokota tia atongi mi people anjan beng lur hlau avun ngai chang loki tui si thok chun kan rampi hi par bang a e sing seng thang dingi leitlun pumpia mi in za kai anti mi arung si sal thang ding ram tini dot mi kan sidingi mi man tang kai men mi kan sinon loading President katuan kul sung nia swatin tein America first America pakhat nak ti hi jiang tik lai khala thupi bika karet ring ding asitop mai ati mi people zan beng le hluar hlawi kan thunai nak khuwang kha kan nga kir sal dingi kan sahim nak khal alan vek ten kela o sal ding thluk lai rel nak chuai chu akhing khai rual ran ter sal asiding kan chauza sunga thu then nak mun chu dik do lo le zau moi lo zeti ral thuam mani anrak man mi hi atop thangding ati zan beng luar lo la kan malak mai sat big ding thila chun a uang mi anei nungi a hniang nar mi azalen mi ram din swa ding hi asipei tia athok amai tong vek ngau i chon chu khati khan kadu tok ding a hnoi chu a khai khomin ka vun rel ding tuitum put frami tong hi mai satam arak tlin tumi athusim thon leilewan vek thil ta no pakhata jiang so tile amai sa kan chun a khanin khang kung kau deu si hi tin jiang so tha sang zetin a rel tui tabi tuitum chu ti chia chauten si anu chiam ngai kan ti pai chu mai sa ro chun tuitum hi mo arak tar deu thang ruanga atlin non lo son ha si ke apun pun si thai ke chu mirang tong chun major anti jang le khole arak chal chang thlangin arak chiam thlang tin atha zongin mopot sela athurel mi lagi point pakhat poimo jet chu kan ram sungi dan vekin se dan lo vekira lu tu pol thong tla suak pol thin lung lam har dam lo mi tampi ati amai tong takla chun at nidang khala arak rel thewi a million telin ati thewi khami pol hi ka ching felding mai sabika ati hemi atong thau mi thin lung lam har dam lo ti le thong tla suak pol a million tel te ti thau hi fact check an vun to ngai teka chuwek chu arak sitia lo mang asim du mi chu America kha number 1 akan red dinga se chun hi in chim pam tuk tu kiang kapi si dan lo veki ramri rung lut rung tlan lut hum ho pol hi thaten kan ching felding kan rel felding ati du nak si a ngai sela apan hi na ka chun Ukraine ral boy thu khi areli Biden achauza lai kan tike chu lo le Democratic Party an la lai khan America Thuhla silo ramdang boy na ka sumpai an khoral tam tuk ati adu lo ni chun apathum na ka ama that tumi azachin anti phil tumi mi pil mai athure lai mai thali an ka tuma khan pathianin kanun nak izuai I hum hi masi American ram ti ropi sal tu dinga avun ti tika zaten ding ri standing ovation pe dingi zabeng hi tampian chale an zan beng thlu kan tike chutok lai zabeng ve lo mi panian khami rup songa khan inauguration ceremony songa khan Joe Biden le Kamala Harris an si an beng lo riai narak moding a video khan Joe Biden le Kamala Harris tu bai te kan thai dinge an king pi kan tike chu king song obik khan si asinan an thin long takten an huwa alo hemi hi democracy culture ṭhat zet nak si tuitum khala Obama khalrung tel George W Bush Hillary Clinton tipol thate in an chibayo in du do to ten an chule an thin lung ngai te khalin Joe Biden le Kamala Harris pot la khi an tel si thai kau democracy nun phunginom nak chu debate lai chana thei pat topin se thei topin an so oding asinan
hilok an the nu chun an ngili an chibayo I ni siam si ten chun tuan votla an mai ne zong an ti thei zong chu an pe otoni chu democracy nun phungi ha dam zet nak ha dam em nak chu si Reverend Sen Rau Sang Thon Voi Khat chu Lairon Zir Sang Pol Kom Sen Pipum Khom Ding EC meeting kan tawa mai sen tui tawin kan khi oi na saten ku zung tiang kan khi o naw le pol chu dak long phang tuk an pho he thlu asinan meeting kan the chei thingpi kan vun in chu ira pani kan chibayoi e mi el khan na warak thei ha ka zum nakin iti thei ke chu yang so veteran pa siwa ka si kan te oi kan ni ko ka kha an mang bang tuk jing soi tu mi tu khanan tawoi tu nan ni la thein ti lai rel chu lai rel alenga kan som ding silau meeting room kan swa in achem ding khilok I thai jing chun kan hil atul kan hil bem thei lo si mana thin chin khanei lo tal sala thi sen so oi thongo sualo mi MMA fighter pol man le boxer pol mo lek mi pol tla hi an thongok the chun ni siam si tanan pomo sun loyak nak tla an pe oton thei an fak zet nading rawri to otu man chutin an theya chun jianga so politics khovel khala biakna khovel khala kan chon thei lo ding mo chu sin put frami at thurel mi laki point mo pakha chu Mexico si ralut thup mi pol Thuhla ka si hi thua national emergency ka phuang ding atirawri ka phuang le ding ne ta tilo ka phuang chi ding ati tuat la hin man la re ro men thei ki Mexico thoi an kar lakhi rikul atumasi border fencing tôi kan dong te India I Myanmar thoi kan ram rian kul tum vek se kai chu chumia atong mi chu remain in Mexico nan Mexico khan va niak nawu ati a huat ruangah chun silave dan lau vekin silon nan za ten va tlung thlu lokula Mexico a raltlan kem vekin khatin kan lau tolrel sakke chui sin kota nan run deal dingi rammi sina khachuti officially dan sung veki nan nga asia chun nan lu le tok pe chu ati chumi ding ranga an ritluan mo ki kul thlu atum border fencing to atumi asinan ama te tum mai khan thil the silawi ramri ti mi chu khatlam te an rak lungkim ve khatuli Mexico President Claudia Sheinbaum ka alungkim tul ke chu tuan tlang nak lawin thil ti thei kha silawi jang le khole arak rel ring bangin hi ramri thu lai chu angai poimo to ki campaign lai le campaign lan khala arel ring mi si atwa teng chu zum chumia kani Myanmar mi pol hi tui USA va thleng pol ti vek te angmor kem a fe lai ding ranga te apoi kei mo ti mi chu thaphang thup jang mazat chuan kau asinan putram hin dan lo veki lut pol hi aso khi deuh chuanga bang chun athurel point pakhat le chu Gulf of Mexico ti Gulf ti chu khi tipi thon thum akel nak zon khimo Mexico tipik thon thum kel khi Gulf of America tia kan thleng ding ati zan beng dur dawi hi tum khala zabeng nekin ni seri ki rak phirsit deuh ni hi Hillary Clinton se azum launa sa chu siding putram hi amak thei phot phauze chu tunai te tlakan rak thei dingi Greenland kha tu an America ichi tlun vorlam kapi vuram kaupi moram dai zat khami kha kan lo lei pai chu ati chapau vekin lan lai rak tong dai kan lo lei men ke chu arak te dai kha cheve kha ti hu hau policy ani hi sum to thiam zat mi le mi dor thiam zat mi si ti dan kong tla chu tla si men thei hau ko tui Gulf of Mexico Thuhla khala khan athu sim mai sabika areli angai poi mo zat chu siding chun arel mi pakhat le chu Panama Canal Thuhla si thongka jakwa som ko palia Panama Canal chu ama Panama kota anak pesal US in China kan pelau Panama si kan pek tia avun rel langel cheli himi hi kan ma Asia Pacific Geopolitics kan ti khurkhuan ram khel thu thon tlan anayo zet tui Panama vek khi Canal an ti mi chu tipi thon thum khatlam ti adang chat tu khomwal mo lei char pa te kha a or kha so chat ta khatin longpi fe popok thainak ki Canal an ti chawi kimi khi apoi mo je chu sumdon nak Thuhla khan hi Panama Canal hi America thon na sajat thilpe parasi ti mi kha alai lang tum du ruangi tuitum athurel mai sabike arun therngel chel asia zum anma Panama chawza ve thung chun kanma Panama ro ri si himi hi to tu China an silau tia anak phuang ve la lai chun point dang pakhat arel mi chu freedom of expression ti zalen jeti mai ngai dan rel swa thainak ti arun ngai poimo zet asani lang chu to hen atlom lak na he re thailo bangi
Facebook และ Twitter ที่ว่าคันอันนี้คันรักแบนได้Google ตาตลาหินโดนัลด์ทรัมป์มีทัดนักลำที่ว่าค่ะอัน delete จริงๆเราเลยอันทุบจริงๆอันที่ hold ให้เรา search ให้เราดิ้งเข็น search engine นี่จะเวกันรักที่ร่วงzalen zeti mai ngai dan rel swa thainak social media au swa thainak tikha thupi zetin tuituma arun rel himi kalal tam hai chun a ding asi arun ti ati vek thoin putram hin tuitumi ami sommi khwal lian pol khi zau zawla US rami state pakhati an luban ti vek pol man taunak an chawlo la ya leitlun media le billionaires poi pol kha chu a group in taunak kha amai rite taudak thazet an chaw chumo asom thu tuituma Elon Musk ara kan thading Elon Musk chu X mo Twitter lamin social media in chu lo khala SpaceX tivek Tesla tivek nei tu pa kha si ani hi chu an kopachia lo e hilok lai chin suk sawi thlu non si chun Zuckerberg chu kan thading e Facebook nei tu pa kan thege chu Facebook pu pa anu pa nan rakai ani phai chun hi tu ma hin putrami thutiam kam lak nak ding service man nak ding rang hin $1 million khat arun tho si Mark Zuckerberg hin Zumban Lopin TikTok CEO Sao Cheo Aralang Port PC Chun lately ni Google PE and CEO Sundar Pichai Khal American Hui Apple Company si Pubik Tim Cook Amela Lang Phone Tax Wealth Leader Santi Tui Amrang Tong Chun Yaso Tile Technology Tui Santar Thiam Nak Lami lately ni million Roi tu Mar Roi tu Pol hi Tlarkhat Anak Lo Vesi Korhan Upadan Anak Chau Tlat Mai Tu Tu Mahin Facebook nei tu Mark Zuckerberg le Amazon ni CEO Jeff Bezos la chun an ma long an rat man du tok lawin taw nak lua faranin an nupi ve ti chu Cipciar lo Mark Zuckerberg in anupi Priscilla Chan arun ruai Jeff Bezos in a fiancé arun ruai fiancé ti chu kan thei dinga atlang thei fala Lawrence Sanchez karun ruai chulong silaw mi pakhat mel thar deuh kan timen ke chu kan chin mi ra chun Joe Rogan aratel si ani podcast si milar big kan ti thei leitluna hin tua hin Joe Rogan ni podcast alar dan chu subscriber hi million hlei kwa raw rian nei view anga za thi million sila o billion nga le 0.79 nei pa si tuituma amel kan mutlat mai put from mi si poi tama je hi alang sin Raldu hai lo hi pol hi akwa bet haye anin put frami political thunai nak hu wang anrun ring dingi anin ani asor tang kai dingi win policy in ma anvun lading chu sipoti an tap sung kan rak zau pai chu US thuten zung sang bikin arak ben anong kan te anon mi TikTok kal hi tua put frami zara kan ong thei sal zau ti anrun thani kan rakir sale thin sau te tha in rak pek nak para kan lung oi ngai President Trump zuam nak zara TikTok chu US a kan rakir sal zau nan create sal thei nan share sal thei nan discover sal thei nan du jiang kim kha TikTok a nan du mi kha nan to sal thei tia a TikTok in run posi TikTok CEO Sao Cheo hin putram hi anai niam zati zan re atla kil pi theon ti si asanan putram in amai thu ten na zung sang bi ki a ben mi kha a ong tiak a thei lo ruanga hiti tiang rong abang ka siar mia aswal lo sile ni som kwa sung chan an pe I ni hlei kwa lai mo an khar man khamo khami kha an ong lok ding ni som kwa sung choi ni som kwa sunga rak rel salin US rama hin TikTok hi kan bending mo ding lo ti kha rel not sal ding in put on the table agenda a ret sakan te ke chu neta lai rel sak le ding tam thar malak nak mai salami tel dinga a ret sak chu si President Donald Trump thu sima kan vung lut sal dingi point pakhat arela lami chu makphot phau theizet Mars planet a kan tlong ding ar sifa kan hung phun ding ate amak thei tiulo Mars planet timi chu ni hel tu leilung pi pariat kan umi chumi laki leilung pi thoi nayo big mi kan sang tu leilung khasi kan va tlong ding timen lawin ar sifa kan va phun ding ati ama ngai hi putar tron trai chu yang tin so wa tlon ke mo tlong ngai dinga tlawun rot lo sela asim du mi chu santhar thiam na hin na saten kan thang sauter ding ati ama thoi an tangkop kan timi Elon Musk ki Mars a hin kan va tlong dingi kan va khosa thei ding a si timi Mars a hin in mun tiang man kan va nei ding tipa si ani hi atong ve kan thil hi atu tak taki a pitlin theu chu alana chin info channel a hin tui Elon Musk si a company Paul Thuhla ka re na ka karak rel zau Starship aka swadan Paul rocket ati dan le tui Starlink Paul tahi
alan le anu I leitu ni company tum pp pol NASA ti vek pol nak manin satellite la hi tha tam thein tu hin direct in kan mang thei zo chumo tower phone tower tool non lo cái mà rau ri kharin Starlink dish he ka mu zau si ka tham re ro zau chro kan mit mu mai thein hina omi direct in khuvek ram ngolak khalin solar thain si phone internet kha man thei thlu chumi vek tua suak thei tu tak tak asi arel vek rak to pa si hi Elon Musk si vision kan te cho ama clear tumle amalak tum mi pol arel naka karuati US number 1 reti thilro pi zz to suak antum thu arel naka von ret saksala tuitu athurel kha saw vejati point dang dang thla von rele asinan campaign lai le Joe Biden ni tam sungi arak tong mi kel kha anol sal to ka si thu thar hlam chem chau chu arel mi chum chuang lo amai aw hla kel te kha ari hla fing khat thei ti bangin arun aw nol sal si puthamin tuituma chinan arel tummi zo ataki atwa suak tak tak ding zia arun nem nget thlang si power anei thlang chu Mizan sin chun kha athusim mi pol se sela chutluin hi amai sa service kha chemi antlung volvawi president Joe Biden poltla pu Bush poltlan tlung mo kan teke chunua ne tai arun tang sun an mai mi sa ngai pol thokan thusim nak arun nei sala lai khana thu simpe tu chun minau pol vial kan tang thlang minau pol mai thurel hi anwa mi hati ahuat zat chu atlung mitui tlung tu pol ra khan anrak mule jiksi TV asima channel asima khan khapol mai thurel chu zia ngo lawan tar tok thlangi old school pola ati avun kap deu lo le vun kick deu khasi president Thutiam kam la nak capital in pi kan tidung ma hol sung slaw alengi tlan chui leng sina thil thleng rak mi chu yang so ti le tuituma hin proud boys ti mi pol ani racist group deu an si racist ti chu hi pon nam la na tuk pol American number 1 ti mi thupi keng tu an si minau thazar rual polin an hau habet chu American number 1 ti chu yang so poi athak ko lo som sinan Muslim huat nak LGBT huat nak tuak lam zong khan thil kha fe sual ding selole ramdang mi pol thaidan nak te kha thil fe sual phang za tuan chuzun kholak anrak fang vut vawi anrak nuam mo vezet human right pol kom polin hi pol hi mitinong uman si tin anak phuang ve re rawi terrorist lomam chon vung silawi thinglung hoi chiam chawi mi thisen swa ti vek chu tlung lauding avun rot phot sela toitum put thami thurel mi a chu LGBT ti vek kavun rel kavun thei swak nu naw mi pa chu vial hi zung pom a thlang ni US ramahin nu naw mi pa chu vial sexium alak lo ti vek nu dok pa dok lak lo bel ti vek a non loading ati kan thei pit no lo kan pom pit loading ati LGBT lam chun an tuar na view kai chu pi hi katilu to ki khep maya put thram ching karak ti sia cha te khalin training a voi khata arel dai pathianin mi pa le nu naw adam le evi long to tuai ti vek to lo patil ti vek to lo hi chu phua chop asi chen putram hin kavun khel jik peacemaker ka si kai chu ati rem dai nak du mi rem dai nak hol tu ka si ati campaign lai khala arak rel theu mi si arak aw hla si asi khal si tak chu ni chu mi an ral khel jet mi Kim Jong Un sambak pa pol khal avapan rum rawi thuarel pi thei Putin khala chi bai thei tuitum tla hi China ram president pu Xi Jinping asom chu ma ra lo men na kut noi pa vice arun thai kan ma Asia lam bawruak rak thlir sela South China Sea Thuhla Philippines Thuboy Taiwan Thuboy lama ta hinjang tin so rel rem nak anei pit theiding ma awun lak ding ti mi hi rak na lap zet chu thluin kavun ther duak dingi anna tuan pi mi akut kai pi mi Elon Musk le thokin ma anrun lak ka bei seizet mi chu Myanmar ma hin tui rare earth tu la mi sha ta tu anti China ini kan ram a it zet nak ka chini ram ri tuan anvun lak thui China amit thli hal tiam nak san khi leitluni an ma US le muntin ta pol du toki a khem theinak rare earth ti mi khursung swak thilman khungtuk kan tin sung loi tuk mi jiang kim to nak im pan smai phone sin thokin kina vanjam rocket tiang to nak pol khali athan tle zai ding to tu rare earth hi Myanmar ram sungi ta du tokin in China hin asok saure raw mi hi to chun Elon Musk mangin putram le hin anrun dor thei sia chun China ramin du vegan khau suang kung kau thainon loading chumo akha kan Myanmar lam Thuhla le rare earth Thuhla te chu thurani kan red le ding kan thupi si lo ruangah kan tan ri phot ding tuitu ba hin tau kham chaw lo Thuhla a
ที่กอกนักนักสัจอัดแข่งสิbillionaire tech aslo tech billionaire an ti hi santhar thiam nak technology lam si millionaire CEO Paul Jeff Bezos Mark Zuckerberg Sundar Pichai Tim Cook tiwek Elon Musk tawnak tha an chawla ya state tumpi si ra an ho tuluban big tiwek kha tawna an chawlo chumo chutluin tlang sok palai mi poimo zeting ayo ve khal tawnak chawding ayo kha tu hi tok Capital Rotunda I Emancipation Hall antina hin tawnak an chawlowi rak vui vai thupan simang alei chen male Democrats lampol khin a hliauding zong online an rak the dari alan lai thui tha kan timi X platform a St Elizabeth Warren chunya songan tile tech billionaire mitum pp Paul chun Donald Trump thutiam lak nak program a amai tlara tawnak tha an chaw putram ro ri akhil mi cabinet member Paul chu tawnak session an chaw chu sikau tia aposi ama Republican song khalin rak vui vai thup ngiaw rak kiak an ante tlang sok palai pakhat chun thil tu dan hi chu kangai dan chu silem lo si sidan jangok ti tha hitin thila changjau si ati mi tuitum service rangdinga ceremony rangdinga dollar million tlan hlu thei Mark Zuckerberg la an chau ke chu jangok ti tha mo sumpai hin lairel em silom ma man mo an vui vai an ngiaw kiak ti nak lai ma nai sot vekin luar kai sin dingin rak to tok tu mi opposition party Democrats lami an juniors neita pakhatasi St Chris Murphy se yang tina titile nan thei ding chumo billionaire Paul hin din mun than chau an mai thu si nani silawin ani kha tuan vau nei tuan se son ati hi Twitter a arak post meaning na ding chau khan chun khi atlu ni ka relmi thil tu dan hi kangai lo si ti tupa thau kin Zuckerberg te yang so kan laki artel thuthi tuitum khiloka khan kan hi sung bang sala Zuckerberg hi khoya sot om ke khoilama so tran ke khatlam party atang mai lo ke mo ti Elon Musk la chu tuinia ve ki tau kham tha chau khale a om atik chulai campaign la ya in swal bom tu si ati jiang le US president avoi somli pasari nak thutiam kam lak nak ceremony hi apoimo in an ngai thupi zet ti chalangi asungi tawnak chawlo me man kha an vui an kham chu si photi athalama ruat la kung o tuitum rang ane tabika thupa khaten pu Donald Trump ki thaten a video zawla Bible para akut suang law Vice President JD Vance khatun aswange kan muthlui pu Trump hin aswang re lo kut ke lam hi thak zeri a tar ve thang si aswan ding hil mo vun suan ngel chel kha tu lo thin lunga thupi tin aruat so theila chun pakhata USC himi an president thutiam kam lak nak Thuhla an dan rampi an ngan mi chui Thuhla a article number paruk na ka jiang tina tile all executive and judicial officers both of the United States of the several states shall be bound by oath or affirmation to support this constitution ati khatok tiang vun let sela toinak akhai toinak rampilu banding chin executive lam khala sela judicial lam khala ati du chu president lam mipi ukhroi nak lam kai tu ding khal tang suak le dan to tu lam ding lu ban khalan sile state rangte ding khala sile rampi rang ding khala sile thutiam kam nak asilawle tiamok nak asilawle nem het nak hi an pal tlang ding an to thai teng ding si tia angano kanbun pe ding but no religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States ti arel tum takika mu chu sakwa nak lama chawek na zum mona piang tharmo khati pasta lak ding veki thusu chiam chau chu khavek tiang qualification chu kan phut loading ati du nak si atu khachu dan rampi zong vun thirin putham kha ati law khale akut waswan law khale athiang thau ka law som ti ka vun rel du nak si putham hin Bible hi a uk sak law jianga siar law anaw tat tinak chu asi hrim ka zum law jianga tile tuitumi khi akut swan nak ding silawle atiam kamok nak ding a mai hun ding mi Bible khi ton pau khuiso ti veng nen ta man thlang te tanan Bible kan rak mang duak ti ken mi silaw anupi US President nupi chu First Lady antichewi First Lady Melania Trump le afapa te in an rak bu ki kiangin Baron Trump kama kum lai ret mi sang teu ti te ki annu in Bible kha sun sak zetin aza phak tluna tin arak kengi pani thwa si khi Bible lun khaw ngal non thlang pani khin thon nei anoi te ka run rel le ding tu ka bun rel duak ding
pu Donald Trump la lut tu kan ting mo lom lut tu kan ting ning mo president dingi Thutiam kam nak tua pit tu khi Supreme Court Chief Justice John Roberts ase kan mu vekin akut vorlamba na thlir teri Thutiam pol kha amain a awi arak sami akut ke lama thak zuar ji khi chu kai ma bulpak tak khala kalung ruwa chu rem thei de lo si sanan Trump hi pathian ati zet ti chun karuat tuitum inaugural address an ti khi anma nem het nak tumi athurel mai jab mi mana I was saved by God to make America great again ti akai na tong suak mai ro ri si ke hi pathian in America raupi ter sal dinga I hum him irun dam mi ka si atiraw ri Vice President J.D. Vance lomlu tu chu midang deuh si Supreme Court Justice Brett Kavanaugh si Vice President J.D. Vance si tui akut suanak Bible thuan tu ki malte karon ren mai dingi kan dok sang se put from Bible te ki khaw ngal rem rem ki ziang vek so thuan thu nei ti chu karet thiding net hi thlu chiale karel ding Vice President J.D. Vance akut suanak Bible ki anui lami api chui api inu si great grandmother si chumi Bible ro rika sun sak zetin sung koinan kol hi hi family Bible anti thewi an kol tha si an hlon luk lak men lo le re bala sau hong ri we re ti bek vur thleng na kan mang ve da lo anupi Usha Vance in a Bible te charak keni achumi para akut suangi Thutiam na khelai amin Michael ki aza zet thin lung le thungai ten to ai Thutiam na ki sinam pakhat ka ngai rem lo thau thau chon ni kal ki am fa te hloi me ke arak huat so ki kanilam chukan ursun tuk chumo degree nga tiwek men manan thilikan ursun to ki sinan mirang pol hi ki World Cup laksong pek tiwek khala kan bangok law je ke zawla zalen zetin an bala huwa hawi kan isala tikui kawin kan fei sitai parwung lon degree pek nak convocation fet lahi ke chu kaning to anwong fe chuar chau site pal that jang khai vaun lung oiten wala law li men sela ka du an jang khai tok rong asidingi an naw khi arak huat suak ne an nuin a Bible ken lai mi ngai sak tuk lon naw avun boy pi pha pha ki chu lai nun phung tokin ka zawi kha malte karak rem law deu koran re khati chairman thin sedeu poli mai I naw hak khau chiam chaw lok me wege khaw ol viewding asinan anzale ni atha simai khatlama kan vice president ding si thokin pachang tha thai bo ingat an si kha tha jang he kawan nga tak em ve o President Donald Trump dung thunin arei lautea annu kha Mrs Trump anti theu mani first lady mo arung luti Bible chu ursun zetin tin arak keni khi aken mi Bible khi zau sala thong ni hlei sari President Thutiam kam nak arak lak tumi ta thau thau ka sinan atlun le hnoi ki an red dan ling leti cameraman ni azuk dan pol kha view dang dang chite ka Bible dang pian bangi chun an tom nak la khi bangalo deu bangi akel chak chien ti ama tuitum President tiam kam nak program tolrel tu pol rel mi raw resi ki Bible la ki pakhat chu American President hlei ruk nak Abraham Lincoln in tiam kam nak arak to lai akun rak suan nak Bible si avalun zik riam thaem apakhat tu ki chu an family Bible thau thau si thong khat zakwa som nga panga kuma ama putram kha Presbyterian ko hanan si chu Queen si Jamaica a First Presbyterian ko hanirak uman si chudoga primary Sunday school akai swa athe swa graduation to mi thong khat zakwa som nga panga kumi arak laksong don mi si ki Bible ki chui Bible chu sun sak jaktin sung ko Bible anun red mi si chumi chu amanga si primary arak the achun kumriat mi long rak si biak ni an rak pek la silem lo mang anu khan khami primary athe swak lom pit nak ding rangi arak pek mi si anti chun President Lincoln ni Thutiam kam nak Bible khijang tik kumi arak tiam kam mi si tile thong khat zariat somruk pakhat ta dai si putham chu akut kelam kha swang lo me ni vorlam hi chu tinan tungi swan thailowi aswang lo me ni Bible sun sak takin ur sun zetin an mangi asanan Bible mangloi tiam kam na rak la patni an rak lang chu de mo midang tlan men thainan American President kul hluan ruk nak thong kha zakwale pakhati sin thong kha zakwale pakwa tiang President rak tuan tu Theodore Roosevelt kha Bible mangloi tiam kam nak la si adang pakhat le chu American President paruk nak thong kha zariat kul hluan ngai sin thong kha zariat kul hluan kwa tiang President rak tuan tu John Quincy Adams kha Bible tellawi tiam kam nak la ante tuitum avoi somli pasar inak American President Thutiam kam nak lak naka hin China and Vice President Han Zheng arai pu Xi Jinping chu aralo sikha
ตุยตุมทิลเซนลานะกอลป้าอินเตอร์วิวนักกรักง่ายได้ลาลุเลมากองมาลาลุเลมากองตัวเอกสิปุตรมคันทุเทียมตะกินอาวุนสมติกาปุจีเป็นข้าระดิ่งจ่อสิกาวเอดานเบกจุนสนันอารัดดิ่งข้าอดูเจ้าเราสิดิ่งปุจีจินเป็นเห็นมั้ยยะติเลอัตลมลาดิ่งจุจนอันหวยยังตินสิมออันหนาวเสียนักเวกวงหนาวรัวเราเห็นไทยเฟเราเล่อโมยเราติกา Vice President ฮันเจงอรุณทาสิจนอิตาลีอัน Prime Minister Giorgia Meloni Argentina President Javier Milei Ecuador President Daniel Noboa และรำดังสีรวยตู้ลูบานปลายโปลินอันเตลปีตสี U.S. รำหิน Preemptive Pardon อันที่ U.S. President อินอามายสุปปาวันมีส่วนโมนักท่าสักไทยนักเราเล่ง่ายดำไทยนักอันนี้ผู้จูไบเดนหินทิลมอยเราเจ็ดตุยตุมาหินตัวเมียโดนัลด์ทรัมป์หิน President ทุเตรียมกำนักอัลลักหลุดจน President ง่ายสิทางนี้ผู้จูไบเดนจูเลย์แมนมีแมนกันมาเฟกมีแมนอะจังดิ่งจุติกาอัปพาวเวอร์ข้าในนอนเราดิ่งกันในไลน์เตียที่โดนัลด์ทรัมป์มี President เตรียมกำนักอัลลักหลานน่าจะการลงดูอาคันส่วนหมดในมี US ดอลลาร์มันมิลเลียนเตลไปซะตีรีรัลนักไอทุบนักทุไลทุบอยออร์เตอร์ดิ่งอันเรียลเจ้ามีอูนาวป้าเจมส์เล่แฟรงค์จนอูนาวนูเวเลรีจนอันเปะไหลมีจุยอับมุทอนกันแต่ก็จุยแค่สตอยเปะไหลมีดังปนค่ะ President สวลท่าง่ายดำนักรักท่าวักวีเมนทุนในนักฮีอสวลจงมันดูจนทะเลาเจตินลามันทีจะอูนาวนูเลยอูนาวป้าพอลท่าค่ะวัดที่ดึงขลุ่มเราสินันดานที่มีดิ้งทุกหลายเรื่องนักที่มีค่ะนอนเราปัลจุดนักเลยหน่วยนำนักค่ะ U.S. สันทวนทูเราเลยอะไรเช่น President สันทวนทู The White House สันทวนทูอารุณต่างลันตาดิ้งค่ะสิผู้ทำเวกเมมเตหินอาเจ้าเลี้ยมเมนเทง่ายเกมติจูรัวดิ้งตั้มพิมอากันเรียลสาวตกทั้งฮิจัตินกันดูตกพดดิ้งจังเลยขอเล็กกันเมียนมารำปีครั้งขละตุยกันดาวเทงนักทูขละสิเซลาจนเอเชียแปซิฟิกคุรคัว politics ทูขละมวลในมันในผู้ทำมี president จวนจริงจูเอตีอาจารย์กันตรักเต่าเทนักดิ้งถ้าจำอตูลนาพินทากันจำดิ้ง U.S. president จุกันรำ president อันสิลาวสินานเลยลุนหอยเฮร์ดานฮีอันปาระตั้มเปียทูมกรัวกสีกันซาเตนถ้าจำนักินกันสมดอลเจียวเกยุถ้ากันจำปิดเกยุติค่ะอันนี้ตบีค่ะก็สมกดูสิอาจจะเตียงถึงเศร้าเตนอินไงสักกิกลุงโอเซตไมค์แคมเราเลยรูมถ้ากันได้เวทให้เด็กเลยตัวเวกินไทยเขานักลำมัลเตกาวเดวินหินทุทั้งสิรันเราเห็นอันปาเตนรุนตีสวะไทยก็จอมเท่าดิ่งเขาคอกลุงโอย